Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongeye mbifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Ni amakuru abagezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tuje kugira ngo tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, ariko nyamuneka mbere yo kugira ngo amakuru tuze kwinjiramo muze kunyemerera rwose, nyamuneka tuze kuba turi kumwe muri rusange, tuze kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Nanaboneraho gusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakaba badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza kuba rwose nyamuneka turi kumwe muri iki kiganiro. Si ibyo gusa kandi by'umwihariko hari abadukurikira bibereye ku mugabane w'Uburayi, Canada, Ububiligi n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza kubabwira yuko nyamuneka yumvira harayihumvikanye amasasu menshi. Niki cyagenzaga witwa Tshisekedi kwa Joao Lorenzo? Turaza kuba tubikomozaho. Uyu ni umwe mu bahuza bakomeye b'ibiganiro by'umwihariko ku ntambara ziri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko byifashe. Uvira imirwaniro hagati ya AFC M23 na Wazalendo, nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko n'ubundi yakomereje mu misozi ya Fizi, ikaba ari imirwano none ikomeje kugenda inumvikanamo amasasu menshi ndetse n'imbunda ntoya by'umwihariko n'izoroheje muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe, kuko nicyo kintu kiba cyatuzinduye. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa za Tanganyika, tubabwire yuko Ababiligi nyamuneka baraye bahakubitiwe bikomeye n'ahitwa za Makabola nyuma yo kugerageza igitero. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko nyamuneka amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tubabwire uko byifashe. Turaza by'umwihariko kuba tubabwira amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu bice bigiye bitandukanye. Hano by'umwihariko Uvira ku mupaka Kongo n'u Burundi, nyamuneka wa Kongo n'u Burundi, nyamuneka ndabona rwose ibintu bitoroshye. Hari icyitwa kubyina, impunzi ziri gutaha, urabona ko ibintu bimeze neza. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubabwira uko situation ihagaze, kuko ndabona ari byinshi cyane turi bugende tubagezaho. Gusa mbibutsa ko by'umwihariko hano tuba turi kumwe na muganga gakondo bagezaho indwara z'amoko agiye atandukanye. Ni muganga gakondo rero uvura indwara z'amoko agiye atandukanye. Bahidawe muganga gakondo rero uvura amarozi, akavura indwara by'umwihariko zigiye zitandukanye, byaba indwara z'ibitegano, atanga imiti ku bashakanye, ndetse akavura n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye. mu mugani rero by'umwihariko muri benshi, mu mugani muri benshi cyane kugira ngo abiteho by'umwihariko. Nimero yiwe rero mwamubarizaho ni purasi guteranya 243 86 84 524. Iyo nomero niyo mwamubarizaho muri rusange, mu mugani muri benshi rero abiteho kabisa. Yose twirukanse cyane rero by'umwihariko sindi butinde, munyemerere duhite twinjira mu makuru nyirizina kugira ngo twapudetinga abantu tubabwire uko byifashe. Nyamuneka ibintu bikomeje gukara, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera ku mupaka w'igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ntabwo situation byoroshye, impunzi zirimo zirataza zari zarahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Urujya n'uruza by'umwihariko ni rwinshi, urabona ko rwose nyamuneka ibintu bitoroshye.
ibintu bitoroshye rwose, kuko impunzi ni nyinshi, abantu barimo barataha, nyine urabona ko ibintu bimeze neza muri rusange. Turaza yenda kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze, gusa impunzi zirimo zirataha ibintu bimeze nabi cyane, abantu ni benshi rwose barimo baragenda bagira gute, bataha muri rusange. Turaza yenda kubikomozaho tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, gusa ntago byoroshye habe na mba. Yes, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, rero tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, by'umwihariko muri rusange, ariko kandi nanone ku rundi ruhande neza yuko aricyo kintu gishobora kuba kirimo kirabazana mu gihugu cy'u Burundi, ariko mpamya nashidikanya yuko kugira ngo kibashyire n'urugamba rubananiye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana n'ingabo navuga yuko zirwanaho, bizagorana kugira ngo ibyo bashaka bagire gute babigereho. Biragoye kuba AFC M23 inyeshyamba zikunaniye zigukubise zikakwirukankana ngo ujye gutera igisirikare by'umwihariko gifite uko kimeze. Ni ibintu byagorana. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda ibi tunabive mu gihugu cy'u Burundi, icyo mugomba kumenya ni uko ibintu kugeza magingo ajya bitifashe neza, isaha ku isaha umutekano uraza gukomeza kuba muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikindi gihari, nyamuneka nyemera twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Intare zasarambwe zamaze gufata ibice by'imidugudu birimo na Gipupu. Ni muri operasiyo zidasanzwe mu midugudu rwose yahariya Imwenga. Amakuru atugeraho aravuga ko abarwanyi batwirwaneho bifatanyije na AFC M23 by'umwihariko binjiye muri Gipupu, ni umujyi munini uri mu murenge wa Itombwe muri groupement y'Abashamudinginje, ni mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, habaye imirwano ikaze. Amakuru menyesha yatugezeho yemeza yuko ngo hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Gipupu zituruka Imikenge, aho uwo munsi rwose wari uwo ku manywa. Iki gikorwa rero cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuvana ingabo by'umwihariko za FARDC n'abafatanyabikorwa babo hariya mu mujyi wa Uvira n'ingabo z'Abarundi, nyuma y'iminsi mike rwose zibutaye umujyi ufashwe n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru nanone aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera ku gitangazamakuru cyacu akagira ati: twatunguwe no kuza kw'ingabo z'inyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita hano Igipupu. Twese twahungiye mu bihuru, kuri ubu umudugudu nibo bari kuwugenzura, binjiriye nta kibahagaritse, nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi rero w'umudugudu wa Gipupu ntiyashoboye kuboneka, ubwo twakomezaga tuvuga kuri ino nkuru ngo tumuhamagare tumubaze uko bimeze, gusa mu masaha ari imbere n'ubundi dushobora kuza kumutereka ku murongo wa telefoni. Kuwa gatatu rero by'umwihariko kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza, bivugwa ko imidugudu myinshi yo mu misozi miremire ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, bavuga yuko bashobora kuza kwatakwa muri rusange. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabona ibintu bitoroshye Imwenga kabisa. N'ubu tuvugana hazindukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi AFC yatangaje ibi nyuma y'uko tariki ya 12 Ukuboza ibihugu by'ibinyamuryango by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda, birushinza gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda rero na AFC M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko inyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
byumvikanye mu by'ukuri bivuga ibinyoma by'umwihariko nyuma y'ifatwa ry'uriya mujyi. Umuvugizi wa AFC M23 rero bamwita Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu ni ku munsi w'ejo, ateye utwatsi abakomeje kwikoroza ku muryango wabo w'u Rwanda. Ati igera